maitu makurete ati na the kumeta the domestic caregivers. Yes, andu awira wa nyumba ti andu aingi maya maitu. Well, very hard. You see, the times were even economically hard. Yes. Nemo yaga no ne by chance. Tell me do ade ko wira. Ata. Aida ne kasi ni wanyu. Ahiro kwa ora ari. Okamukamuhe wikaro. Mwamuhe wikaro nake akari haini kind. Na kumutugatira ciana. One. Yes. Tene guti ati wigwete budget yege kwate erekwa ya muiritu wa wira. How? You know nowadays in Nairobi, it is very difficult to cooperate with mwana munini. Yes. Na ni urathi wira na muthuni arathi wira. Nima. You almost, it is a prerequisite kuya na muiritu wa wira. Yes. Na muiritu wa wira nake no akwe stress. Wega. Tene gutia ni uhorocho. Itondo na atumia matiumiraga muno mawira-ini. Ona thoguo angeigua ati ni kurande kwa muiritu wa wira. Besa alihuo besa. How? Ati amuragire guo amurugagire. Never ever. Ni athuri acio tene ni mai ruta ultimatum makaugua atiriri. Mawira maya mothe ireti morake rutaka. One. Ndugithie tugetigwo no. Mare culture rebound. Wasa ni agiuke no tuikarire no. Ndiragu atarugongo ri. Kore makulire rugongo akuma 30 kwa batari. Yes. Airetu awira ni omoka kwiyandikira family ciao. Ati mwandikirwo kagi atia ai kona kuria wona akwandikwo ndwa gucimba ni muonaga icio ni itonga ikarikia tondu ni mrazimba bandikirwo ndwa kurima gucimba ati ngakurora ng'ombe ucoke igwe mena muiritu wa wira ati mathambagio ni muiritu wa wira azio ni masonko na leo kundu kuria wakorwo na muiritu wa wira the very rare homes. Yes. Ciana cia kuri cia kwa cie very neat tondu ni kara observe throughout the day. No ni rare occasions. Very rare. Adona ni twera oto tigathake na inyue no mwana buko tondu agere mekirite ona mekire ya matire nginyagia iratu atene maundu mo mari yani imaginable. Yes. No kuri riu gundakugwetera kana rimwe ni gwokaga muiritu oriri akagwa ni kurorite kwao koriririo ukaga ni akotha ku miaka 15 nake agatuika ndungata ya mucio riku nake agatuika ndungata agatungatira mucio cio tondu wa gwitumari ni mekuririkana ti waku. Yes. Kuguo no muhakerutanirie. Yes. Na tene kware bia tondu muru ni agiikarire na ngalikio njanjo riu yacokire giuka ni ara correct maundu ya maninyari na mundu gwitwo Nungari wakigua mundu ni oka mucii. Yes. Especially ladies arume matioka gwo ladies ni okaga ukaigua anga mathi thabari na tatawe makiuranirwo macaku by the way weri kana Nairobi arekirwo ngari kiria muiga ku. Yes. Senteo ukorio thoguo tagwatie ikonyo ti cia guku saniaga guku ikonyo ni ngacia rugongo rwa makurio thaya ni mamiguo. Yes. Sana riu wika atiriri tondu tiemenya no thii no hoti wa uthi nginya kuu ri one uikara guku nginya magakuma na thome. Yes. And it used to happen like that. Yes. Rimwe no waguthana na miaka 10 andu abatari moka batira kwanderirithia ku English service gugoka mugeni waku bari thia kiuga ati muirithu ndeiguia gitanga mundo kwa nimuku itagwatia akire yu na turete athetu ni andu bao akwa mandikeirio haria borithi ka mukuoni bisha
by those days nige fisha to kire social media and the likes riu hau ni mwagi ya muiritu wa wira kana mwako ona ni mukavira ona ti mwekuyu ni kurorire na gigioka mukimwimbiria yes mwiguo gwiko muiritu eta wakini ona kwinjeni ni terwebo alright rori wa augite kwikia kirurumo-ini atumia mwale mujaru ni wa muhonokiri ni tugugetha githaire giki kingi tena ndungiaiguire ati domestic caregiver no way ona miciire yari muiritu wa wira ri wira wake wari very limited ni mwihurire nguo ati maundu ma tuigua ati atumia anga murarekereria airitu a wira bedroom never ever mundu kwanza kwina muthuri wewe hapa ona twindari ko kwa muthuri kou gatio keho twi muthuri no arije muguone woro na maundu ma moka with the new world order tene gutiari mothi adororo akijira atumia ndia kwandika ningi mwiki woro wira no nake mwiki tio wewe ubire ogu ndo akubarancie wasubuni ni rubo akiuga atiriri timahitia make ukiimwo wira ni guthakara waugire atiriri garubo korwo inete kega muno meidi etagwo meidi muthaka ti meidi wake gukorwo ni yana na meidi no nyina wore no wandeheire mundu muororo ingiekire atia gugu wele atumia metekanirie nanie gatagati-ini werora no riu matuheana pazia inyuĩ athuri na inyuĩ beauty is in the eyes of the beholder ndoreka ri ona ina ikonia no yobade